Assalamualaikum. Priha kudin halkine. Gamme fatum yadas dua kiyalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dem yaduga filawalagen yadu kuriyad dama hingado. Miyaduga filawalaki priha kudina seba fenen surhi fenuma korinti filawal ganang bal surhi avara kori matiga eva photo ya balala kudinge. Fennani wudu kora manzar korido kiyavi men wudu korum e wudu kora manzar ti kudina fennani den miyati surhi tayammum ekejja hafayati tayammum kurun e filawal mudaris miyani debaya bahala de duhan hadafa tankola bodu filawal wima ema miyadu tayammum ekege kiyawadani wakib tayammum filawal ga ebbe ema tayammum e wudu a hori gulumaki ko baka mi filawalum mi dakkadeni mi photo mi dakkadeni wudu mi photo mitana lafimani tayammama wudu mi ba gulum anga din matta kaykma filawul ga terenti kudinna mi filawul ga tayammama wudu hori gulum engigen dani miyadu filawulun tikudin daskurani kon echen heye daskurani kon echekam miyad mi filawul kiyamga beenamaki tayammam kurumaki ko bakama ekamga halettaka adi ekan kurma beenun kurabeni kon baawattige takechekama adi ekan qurani kihine kan tikudin das kuram wege molani ema tayammam ga taraf tikudin gendane den iya ko tayammam kuranje haletta hama iya ko beenun qurana taketi adi tayammam qurana goit tikudin miaduga filawun das qurani ema furtama taraf adama tayammam maki ko bakan ingigen ega fan tayammam qurana goen harman das qurani Arabi bahuga mi tayammam mi Arabi bahen hema Arabi bahuga mige maane ki tayammam ga maane ki kamek kuruma gastu kurun wata kamek kuruma kandayalo mi kiyani Arabi bahuga tayammame den ahar menna muhimmu wani Arabi bahuga maane no ahar menna muhimmu wani islami shariatu ganna sharwi istilahuga mi tayammam ga maane ki ko baka kudinna iba fenen mi har horiha kudimes kiyalaba kiala vijja kama dari summa edu korang sharwi istilawa tayammam wa maana meti e kulaim faha kofa hore lafzataka visnati kiala irunge namadu nuwata efada ihen alokame kurmattaka dem mi sharwi istilahuga mi tayammamaki namadu kurman nuwata efada ihen alokame kurmattaka waki sharuttaka ka eku muna diyatuga velin fohelu මිහා රෙංගිජ කොදින්න මිහා එම ෆොතම් යන්නනි නමාදු නෝනම ඒෆදා කොම්මස් අලුකමෙ කුරුමට්ටකා ඒ මිජේනි වාකි ශරොත්තකේ කණ්ඩලි ෆේබොයි වාකි ශරොත්තක කායකෝ එමිහෙගේ මූනා එමිහෙගේ දියතුගා වෙලි ෆහෙලම මි කියනි තයම්මම්මෙ අදි එෆාරු කියාලම කොදින් ශර්වි ඉස්තිලාහුගා තයම්මමකි නමාදු නුවත එෆද එහෙම් අලුකමෙ කුරුමට්ටකා වාකි ශරොතක කායකෝ එමිහෙගේ මූනා දියතුගා වෙලි ෆහෙලු කොදින් කීන මිහාරු රංගලු දස් වෙජ්ජේ ආමදරිස උම්මේදු කො මිහාරු පොඩක මේ කියා එච නගා ගන වේන කමති කොදින්න අදිව සෙෆාරු ඉංගම නමාදුග මේ තයම්මම්ග මාණේකි කො බයක මේ ඉස්ලාමී ශරියතුගා නමාදු නුවත එෆද අලුකමෙ කුරුමට්ටකා වාකි ශරොතක කායකෝ මූනා දියතුගා වෙලි ෆහෙලු මම්මි කියනි තයම්මම්මේ den tayammam kurun lazim wegen nonama sharu wegen dia sababu hinga ahara men balalama mi tikudinage to koda wahaka mi wahaka ga mi wagotaki emme fotamati kodna photo em fenani muhammad sallallahu alaihi wasallam e harmenga nabiyya harmenga lobiyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalefan wada gennevi ekalefanu ga sahabin nayko datoregga mi datoruga wada genneviru ekalefana ekko mi wada gen ekalefanu ambikamalun aisha radhiyallahu anha den mi daturuga wada ganna gennevi magmatiga daturu purawam dia magmatiga vigoteki mi bekalun daturu kuravis manzila hame wasil nuanis ekamanage atuga ei haru kole kandayen karuga aluwa fen haru kole kandayen vettuni vettige mi haru kole hoddew mattaka etanga daturuga manz etan madukolli ema madukuri iruga madukur ma fahu ekal mistakun rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurevima mi mistakun haru kole hoddew mattaka mi diyei de mistakun haru kole hodan de gosse etanga madukuran jehum ga shakuwaige gotun e mistakun terem bayem mihan abubakar fana mi shakwa ho sheheli aisha to fana hedi etanga madukuran jehi je timanna mena lastaken asiye
din ekal abubakar fan ekamahi wara dera fulwegen ek ebe kalunna hedi mistakuna undagulejje huni tiwe dera fulwegen gossa ekale fanu aisha tu fana dimala kommes waraka bas bunu wafi ekam hingamanu jehige dekam ko aisha tu fana ya jawab no dava ei rasul sallallahu alaihi wasallam ewagutu gonnawi awahar fulappa wafa ehimima aisha tu fana evves jawab no dava ekale fana he fulule vidanati anga ennobune den ekam ko ekale ehin hama wagutta gossa fatis namad waguta kari fan rasul sallallahu alaihi wasallam he fulule woni he fulule levigen he levuni mistakum mitibi ka namad kuram wudu qur'ana femfoden neti tiwe hin hamanu jehi famitibi femfoden neti memihun atuga wudu kollana femfoden emihun deren bayem mihun hina gannan je fatibi ekamako hinem wajib fa mihun hina gannan femfode vesne mikama kambodo fa den namadu qur'ana goten netifa mistakon kambodo fa tibba rasul sallallahu alaihi wasallam heful mileveni din ewagutu man allah mistakona loifase he gattaka mi bawa lavani tayamma ma gule ayetta den mistakon teren bay bekalum bonavika mawani etanga mi sahabinga teren bay bekal mi abubakar fanu ga aila wa barakateke man allah ba levi barakateke mikala waragena barakat tanga abubakar fana aisha tufana lawafa we aisha tufana minun hen hadisa tavese buri ekam mi tayammam ga hadisa hinga diye goy ema fatis namad wagutu wan karwi we wahun rasul sallallahu alaihi wasallam hefulu lewunu mayku mi ayat man allah bawa levi mi ayatu ga annani mi suratul nisa ge 41 wa in kuntum marla aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumus nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura adi balimihun kamga tiyabemihun waanama nuwata daturegge matiga waanama nuwata tiyabemihun kora mihako handahun aanama hadahum miga manami kurani fahane gossa misalaka bodukam gossa nota kudakam gossa kudakam nota bodukam hinga jenama nota anghenun ga tiyaba mehum bi jenama den tiyaba mehuna fennuli bijjiya tekodi misnala miana nemma muhimma point fennuli bijjiya tahiru velin tiyaba mehun tayammum kurash mi ayatuga monen tayammum kandadigen sharu korevigen diye goy mioti kon sababu takaka hore mihako balive ulenya daturu matiga wanya nuata emihako fahane gosa nunama me bodukam gosa kudakam gosa min kame kofa nunama anghenun gaga bihifa min kamen hinguma fahu ena wudu kuran nunama ena hina ganna fen nulibi jiya tahiru velin tiyabamun tayammum kurashe dem yonnani fahe tiyabamen go monutaka aittakuga evelin foheshe ehime kon tanekkam mes mi ayatoge veti kandalin angafa tayammam kuramvi kon taneggaka wudu vejja warabbayaru gunawantange beddo ekama tayammam ga meti emme de guna ei muna ata hama ekani dem meti ane allah i ginen afu kurawa ginen faafussa waraskalange aharme mifada kanta kuram aharme na man allah faafussa ekalange ogawanta raskalange kam yangani din adi ehin ayategga hama mi ibara hama mi gotan aswa ayate mi suratu maidaga mita mi ayatuga ituran anna tankola mis faha kollana mi rakkulen faha kolla fa mis mioti ei tiyaba mi go macha datika mel levuma allah irada nukurawate mi ayatun ebenge tayammam mi khasevege midan nona kandalige midi aharmenge macha undagu datikanta filualu makkan allah aharmena mikan kandalu wafa miwani aharmena undagu datikanta irada nukurawwa kan allah ema ehen kamun ekalang irada korane tiyaba mi hun tahir kuraw masha tiyaba mi macha ekalanga niyumai foriham kuraw mashe aharmena kiha bodu niyumate fen olibi jehalate misalaka tikodina enge dan enge misalaka aharmen mitanga bandu kollane mita evestaniga femfodenne mitanga nunukunna angafana aharmen nam misalaka nurakkater bayako aharmen beeruga tibedana washayge aharmen mita bandukogge femfodenne wudu qur'an gotenne fahanen halatega mita bandugan tibejja aharmen ekama namad wagutta danado ema namad wagutta faswegen dar namad alayga hurmaki e islam din hudda kamenno ema evve salega namad elon huddanwa ka migen vesengende ema evagutuga ves aharmen na tayammam kurevene gotten aharmen hodagen tayammam koggen aharmen mi namad kurmattaka mikantan aharmen nan allah kandalu waf mani ei aharmen shukuru veri veto ekalang aharmen na devwa luifasihatakan aharmen shukuru veri veto mikantata mi devwa fani ma waran rangalo mi
dalilaka man ummidu koran tikudina me dalilum wes engigen gajje ki vegen kan tayammam shartu korawni ahare men dati undago kan tanu jesse matta kada tayammam shartu korawni den tayammam kuranje heni kive sualaki tayammam kuranje heni kive ya photo taka balar fene hinagatun wudu koru mi dekan taka wes beenum mi wani koche fen ema mi tayammama gulifa mi wani hinagatuma wudu korma mi dekama gule sharutu tanham ema miati fortama bodu hadas nuata kuda hadas veri kuridu hadas veri on filawul kiyemen bodu hadas veri umaki hinagatun kuda hadas veri umaki wudu koru ema mi har ebaya mi baya guligen dairu tikodin handanan annan bodu hadas veri vejjena nuata kuda hadas veri vejjena emiha ayan annani vi sababu tako teren sababe medoriwa hindu tayammam kurun huddawane furtama sababaki iggotakavves fennetu eggotakavves etanga nunama ene fen libe hisabe nuna fen liben eggotakas fen hori tane negu fen netun ei eggotakavves fennetu mane kiyei ane bay den devana sababaki bayyen nuata zahamegge sababun fen beenun nukure nuata fen beenun kuran uzuru veriwa miga balanjen doctor ene be fen beenun kofiya ena sihata nurakka wanakama bunafa vejjiya aneka ena me zaham ge sababun ena furana nurakka vejjiya ena e fen beenun kur manawan den fen waran kuladana nuawara fen finiwu misalaka fen warafiya enega hashigandam enega du misikata gellum wanaka man ena gabul korenya nunama ena fenum fen verima finimegen gosa ena kennu korwe warwanya ehalatuges ma finigada fenum fen waranya e hunu kurana goten netiya hunu kurana goten ovejja fen hunu kuranjene evvis goten netiya ehalatuga velin tayammam kuram mijene din hatarone sababeki kari hisabega fen huri namaves biregge sababum fen beenun koraw misalakan ena geega fen huswi ena fen hodagen ena me tayam vulu koram mijeni nunama enaga gifili nunama fahana hori beeruga ekumako etanga minika janawaren oti ena nukubije etiga nurakka enen asdanen enen hiwani ehima enen eti etanga onnaha hindaku ene beerannu kunnan jehil eba biruveri kamenge baade no ennu namas ad misalakan me hangurame kala kamen hingamun dani beerannu kume halatenne nonama me aduvunga dushmanunge bayaku beeruga tibi mikahal hala biruveri halategga ene fen beenun fen liben huri namas fen beenun kureven netiya nonama dushmanunge belumuga dashuga fen huri enen fen libeni emihun dinima ehme mifada halatta mifada birwari kam gaves tayammam kurun huddavegen ve demmeni fahum beenun kormatta ka fen rakka koru misala kam gendiye datorege matiga mi tibi gendiye ga ganda ka fen hame e fen hang den an washaegen ves fennen hisabe fen fennanne tin hatar fas gadi hagadi dator ko gemes fen foda libe kanne mifada hisabe ga mi tibi tibba ekala fen fodu wudu kuran nonama hina gannan beenun kofiya den e fenun ena bone fen nuhunnane hen hiwanya mifada halatu gaves fen beenun kurumattaka faha fen beenun kumata nona bon fm behettu mattaka tayammam kuran jehe tayammam koggen fm fodo boi mattaka rakka kuran je adi dire janawaraka fen den junas min boi mawware tayammam kurmawware boi muhimwani kiwege ei fen nobe insana dirinu horeven ema fen nobe insana diru horman mi ei insana nadiru kamen ehme ekala halatuga eba jehe bofem bahattan e halatuga harme mi jeheni tayammam kura den anasababeki fen libene kan engi fen libene kan eba enge ekamako e fen hifagen anna mihako anna eruga namadu faitwegen hinga danakamga biru hivu misalaka warak kuda wagutu kola magonna mada ishana mada de tere nonnanives mi mihako asru namadu fahuga misalaka fen bala de warat doruga huritanaka ene magonna madu wagutu faitwegen dairu naade venekan hiwanya ewagutuga efen libekan engunas e fen nolibene kan ma yagim wanya eba tayammum kogge namadu koran je namadu gotu fasti diumu kuri emati kudinengi jamiharu midie emma fota evgotaka ves fennetun de misalaka bayyege sabon nonama hori mi zakhamege sababum fen beenun kor maddativun nonnama enaga fen beenun kor misalaka fen huttas ega nurakkalege sababum fen beenun korma
daguvun nonama fahum beenu kurmattaka fen rakka kuranje hetive e fen fod huswe danati tayammum kuranjehun fen libenakan engi ekamaku namaz wagut faayit wedanati we birun abahan namaz kurmattaka tayammum kuranjehun mi halettakuga mi tayammum kurave haletta den tayammum kurma beenun kurevena baawattake ki kobato demme kurin kiya vidiya ayatuge meduteren annana mi bas fatayammamu saidan tayyiba mane ki tahiru velin tiyabamen tayammum kurashe veli mane ki mi bimmatiga veliga gotuga man Allah lavwa fa bave warabba war bawatta misala kabbunanama mi hila ga mi mashi mi ikala iki veliga eki bawettange bave ema min komme bawate ki bin ufedumga man Allah lavwa fa komme echeki ei veli bin ufeduma misala kabbunana duniyega eki tantane eki hisab tako veli hunani tafatu gota eki hisab tako bin hunani tafatu gota ema egomega bimuga gotuga beenun kureve echeki ei egomega tibe bayo konona etanege egaru kunna mihaka veli gotuga beenun kurevidana ecche misala kabbunana mi photo takunti fennani eki kahala bin ufedumga man Allah lavwa fa eki echi eki ma baawettammi eki mawdantammi misala kabbunana ma velige wes eki size ge himum veya bodu tangola bodu veya eki waruge velitan e bohri mashi e bohri ga e bohri moraka e bohri me eki kahala hilaga e bohri mikal eki tafat wattaruga echi e bohri man Allah bin ufeddawa fa ehma mi bin ufeddumga beenun korebe komme echeki mi tayammum kumga beenun kurevidana ecche den pudin handan kuran beenu kureveni kochetto tayammum kunuga beenu kurevene misala kabbana nama lakudi plastic metal khala ecchi no nama dagandu mikhala ecchi tayammum kurmattaka beenu ka ei bin hedda mattaka mai Allah lawa fa echennuge bin ufaddawa fani ecchi sekunnu ehemima ecchi mi ecchi no himenene tahir velige terega lakodiya ke gahega unnechege bin ufaddawa fa echenno ehemima tikudin visnani bin ufedifa onna echi e beenu man Allah lavwa fa bin feddumattaka lavwa fa takecheki ei aharmena tayammum kurevene echisse den adi me ilmeri miharu miya mikhala kandataka bodan ane ijtihad kofa boda vidalo fa onnani misalaka min eivesiche no libunu halategga misalaka mi wara boda hirafus hunna fotiganden HFS beenun kuravidane tayammum kura hirafus ega hurejjiya e fotiganduga hirafus hurejjiya misala kabbunana ma me matinda bodtakuga me daturu kurani wara duru misala aggadiru nuwagadiru dihagadiru ga daturuta tayammum kuranja hidana misala ka umra hajjada me hmes dana wara digu daturega den mi dairuga bulu koggen mi botan areas ama bayam me hunne ki waran abha bulu gelle haletta dimawa me misala kam ana vayberu vedane hem vejia ekala to ena namade ekma ko wagut wima kuran e baje den fa bot takuga fahana hutas ek undagu halaten ei tayammum wudu kuran undagu halate wima e halatuge ves adi botun teduwegen ulen bay mehuna waran undagu wan bay mehuna kibo ambara kantawa mehema e undagu taka hedios teduwam ves undagu wan mifada halate medvere vejje mihaya enage inna gondiga nona ma sheetuge hunna fotigandu matiga ajjassafa tayammum kurevene kaman ilmerin vidaluwe ega ves hirafu sunna kama wanya ehme matikudin visnala ehma mi wara luifaseya goittam mihiri eki aharme nama min huriya kamakaves balani namadu alanodu namadu neelu namadu wagutuga namadu fas nukuru min huriya kamages beenumaki namadu muhimmuka min engigen dani tadi namadu ada kurmattaka e tahiru anje tahirumga muhimmuka ei jonuberi fa hottas adi ehen kala hinamage hinamanje inanje fa hottas adi wudu kuranje fotas min kame fuddan e baje namadu kurmattaka tayammum kogge ema tayammum qurani kinen heyede emme furtama mijeheni niyek ganna furtama komme kame dini komme farule ves monani furtama niyek ganna niyek gatuma faden aharme fashani den dewane bismi kiyanje nge bismillahir rahmanir rahim kiyafa den emme furtama kamaki tikudina mi fennane mi mitanu mi fenan mi veli ga jeni reach I mihen deyan ekko mihen jassafa veli atuga veli hurejia jeni mi hada fumela e veli ginen atuga hurejia hirafus wala kannun ei veli futtan hurejia mi ingada fumelan jeni fumela fa den e mi hegge mi atuge mitan mihen jassane mitan jassafa mihen gennane fata
den hama eyatun den aneka veliga nujassa ama eyatun aneka khanatuga mi kudahulu matiga mihen jassafa mihen gendani den hama egotan waatun mita kudahulu matiga jassafa mihen gendani enimuni tayammum kor para fasih ema mi fiyawala ekegga mi fenna mi fotama ni ek ganafa bismi kiyafa den veliga ajjahafa den moonuga fahelani den deyatuga defaru fotama kanatuga den waatuga matiga hamai kan ema mihar tikudina mi fennani tayammama gule video inge mi video tikudin balalafa mi video in warar rangalan inge gen dana tayammum qurani kinakam koche kam beenun qurani adi tayammum quran jehni kon echchakun kamwes inge gen dana mi video in tikudin balalafa nimmalima mis den kuriya gen dana Ahkam in minutes. Tayammum. What if we don't find water for wudu? What shall we do? Tayammum, an alternative to wudu and ghusl in certain situation. How do we perform tayammum? Start off by making your intention, which is to seek closeness to Allah with this act. Take off your rings and be sure that there's no barrier on the skin of your forehead and your hands. Hit the bare earth once with the palms of both hands. With both of your palms, wipe your forehead between the hairline and the top of the nose, including the eyebrows, from the top to the bottom. Then wipe the back of your right hand with the palm of your left hand from the wrist to the fingertips. Repeat the same thing and wipe the back of your left hand with the right palm. Done! So quick and easy. But what can I do tayammum with? You can do tayammum on earth, soil, sand, a lump of clay or stone. It's also acceptable with gypsum, bricks, clay, and with gathered dust if it's considered fine soil. What's important is that it must leave traces on your hands. For example, it is not permissible to use marble stone with no dust covering it. What is used for tayammum should be clean, tahir, and pure, and shouldn't be usurped. If you don't find any of the mentioned items, you can make tayammum with mud. If that's not available, you can use a dusty item such as a dusty cloth. There are a few situations in which we have to do tayammum. The first instance is when there is insufficient water for ghusl or wudu, and also if we have lost our hope to find water in the allocated time for our prayers. In this situation, we have to do tayammum. The second instance is when there is water, but there's a risk of thirst for yourself or for others, or even for the animals which you keep. Thirdly, if there is water, but there's not enough time to do your prayers on time. Fourthly, when there is sufficient water, but we can't use it due to disability or fear of our safety, honor, or our belongings. Number 5 is when obtaining water could put you in an unbearable and difficult situation. The sixth instance is if using water may harm your body. And number 7 is for some specific situation in which there is a splint or bandage on your body. Mihar tikudin video bala nimuniyenno video nimuniru tikudin engijedo tayammum qur'ana go video invest adi hamaya ko tayammum kurma beenun qur'ani kon echekkan adi tayammum kurma beenun qura take beenu nukurani kon echekkan adi tayammum kuram mi jeheni kon kala hala takeggaka wara rangala video en engije den harme miuleni tayammum kuram nge mi har tikudina fennana mi mezmatiga misa mudarisa ko tikudin jena tayammum kuran tikudinge geega sofa ga masalene mi ajjasala tayammum kollies mi gadiga ekama ko veli liben hunnya abados veli beenun kuran jeni nge kodine evvis etche veli ge evvis bawata noli bijjiya e sofa ves ahar men beenu gonona madastu hunna nona ma hirafusonna fotiganda kale echen har men beenun kuraveni evvis etche liben veli ge evvis bawata liben hutta manawana har men e kale echi beenun kur misalaka kannekkam beera veli hodan dan nona ma beera tayammum kuran dan kannevege geega hunna sofa en tayammum nukurevene veli beeruga horejjiya atuge je hisab horejjiya ema kodin visnati mi har mi gadiga mudarisa ko tikudin mi farita kollani tayammum kuragoy emma fortama mi deyai jassalani veligandu matiga
මෙහත රීච දෙය ජෙසිෆ දෙන් දෙයතුග මෙහිරි වෙලි එහෙම මෙදරිස් මි කුරිගමකේ ෆෙහෙලි nge fumelafa veli folali folalafa demmi jassani mudarisige nikkuriga matiga jassafa tiriyam migennani muli muna kunu miha hisabuga fehelani den hama eyatun mihati hama eveli huriyatun den itura veliga ennula waatun kanatuge kulahulu matiga bawwani bawwafa in adalani den anekkaves kanatun waatuga kuda hulmatiga bawwane bawwafa miharu me nimuni tayammum ko adiyafar emma fortama tayammum koram mudaris me niyek gannani niyek ganafa bismillahir rahmanir rahim den huriya kodin miharu amille tayammum kolla bal amille huriya kodin naves miharu tayammum qur'ana goy inge jado koba miharu inge jata ala buna balti kodin mi coach kam yadu das kuri tayammum kuru da tayammum kuram me jehni konkala halategga fen nulibijje halategga hinayagatuma wudu kurumattaka beenumwa fen nulibijje halategga nonama fen hodumga datikantattaken horejje halategga den ehme ma miharu tikudina me fenna QR code me beenum kogen tikudin haziri ma kolla nya hisabu me do gadini mun assalamu alaikum